man Agradaa say no on fa peace bia mo Owusu Bempah ye kwa no be hag ye nam say to ani da ho ne nkwase ani mu o say o sakira ye pa me release ade a meye Dr. Bawumia wo krom ha o so be so o president o krom ha we shall see. Abusia aha ye Ghana Diaspora TV na me kai wo say obo subscribe no wa share na afoforo so enya bi ahwe. Abusia saba bi miento aso ye part 2 no ana ye de aba no na abusia Afia Schwarzenegger akokan amana akokan ye Dr. Bawumia so Rev Owusu Bempah ekoko apai na enye ono nko yes chema Wontumi so enya miss call san so ana former IGP Dampare ono so enya miss call ha che se eye Rev Owusu Bempah watutu bi amane omu na che se otimu se eye Rev Owusu Bempah nani abre papa che se nya asem ketua na abusia me so se di obi mi subscribe button no mi abe na ewo nchen like video no so na bibia enye kama pa ye na ayi nim se so Rev Owusu Bempah oni kwakwa na enya beef bi e social media no so na beef kuri ya ana akwatwetwe sensen bibre na e de eba na abusia Rev Owusu Bempah eba ya na oba be reply kwakwa na otutu bi de mama mi gege wi edom che se ode Afia Schwarzenegger de amano because oba ka se me the video bi ba ya na Afia Schwarzenegger also obon paye e de Rev Owusu Bempah ana so che se jimini nkwase asem no se me predasa e do so toto nti obon paye amano na Nyankopon emfa ne nsa enka no na onsa emfi eye ni suba mu na abusia okay, sa picture we. Yes, picture we Nana Agradaa ene a Rev Owusu Bempah. Ultimately say ama bam kama pa. Just say wa hage no. Na ultimately say efe pa. Rev Owusu Bempah ejina sa picture we so dia kase bi dia fa Agradaa. Kwa wakwa mu ewo eyensa wo mu no. Abusua ochima onim hu bi no. De mu nchire mu no aba. Ye be ko akwa kuti. San so ena achema Wontumi just Rev Owusu Bempah chire ma. Just wa hye na bufu ache. Na nyoma bi ekwo okoso no. Ono so just wa chechire abusua. Ye nko ne konkrete season ankasa embra. Ye ba ensem na ankasa no ye bebo edi ewuram na afedie nchire mu no yache. Afia Schwarzenegger so me catch no Afia Schwarzenegger udi agora ho me de ho abufuo ebe disen obi so pa nipa na wakasa ma no udi agoro sa nipa na wo kontokwa ma no aye Dr. Bawumia no Afia Schwarzenegger so unim na be kama sem biem ade a meye Dr. Bawumia wo krom ha no o so be so o president o krom ha we shall see was yasema akwa papa o so fu busam do be busam na menya ntam na menko yo papa ya kasi afo bi Jimmy too much o ka kenso osofo na o dija tem osofo na ne buafu na osofo me ba cho papa Elisha bufu ye one phrase sisi Elijah bufu ye one phrase jan phrase Moses bufu wan kasa ma asase ampa me ni pan ko cho Yesu bufu ye wani di atem basiafo sana ko bi tetere sana ko bi tete me fen chama Wontumi o tete me sa na je wo tete me na bia bufu na se sa me ya niama osofo me shede na se mo me mama hwi mo be hwi bia bi sida wo hu abufu nti mema partner hwie bi omuru enfida de mo dia yemi nyina ma ba be pa me chew mo san provoke me osofo apa me chiro mu nyansa me se me kwa Asante region na me duru hon mo be se nipa beto aba no mo fisa betena kama ba na chama ontu kram betena kama kontumi stop me me kuma se me gidi na chama ontu me we chama ontu me na me gidi na wo ye baby osofo apa ayan sam fupa ne nkrofo bi di no Ghana kroma what you say I don't fisa me so sofo me so wo fisa me so osofo apa kwakwa na say what the me court na asem na etwam no okwakọ osofo ere kwakanya wa podam wasiato osofo kasa na minti na menya na menko papa nkofo believe say se kwa me beja atem didie na ma start ya bompa ya akrashe nkofo kwakwa na me krashe no se nyina te Ghana so wo se oye bema me ye sure say dia me kan obi beba be tu no Owusu Bempah ntimi ahwe ye nyina wa ha nya sa na Agradaa ye sofo mu nyina Agradaa ye na me hwe ni din ye na ye kwa ino be hag ye na se to ani da ho tu ni nyansa se nipa mu bitima ba be hag me na cha se wanka sa unim se de wo ye no enye na o pretend o nipa mu se woni me ya fan abra wo ti wo di matem ene ene me so memia o kakra o memia no o sakira ye pa me release no sunsun o sakira ye pa o court ayi prison ma me release no shemsa Bawumia no Afia Schwarzenegger so unim na be kama sembio ade a meye Dr. Bawumia wo kro o so be so o president o kroma we shall see was yasama kwa papa what was that me papa what was the last time me boni di kura boni di ache kura ate me wan puso September ojina na so dem ye video no didi matem se moje jina John Mahama nsem ene John Mahama na esi na sorry dan one money hu dua asem one fa anointing oil money hu dua on for Bible ni say free last year besi ne NDC for money sikania Mama pa. Only say
Omojia. Asemeni. Na be didi Bawumia atama ya permission wo me. Ena me wana. Wajimi too much. Unawaso na FFM. Wajimi pa. Ese mhunu be no. Na wo se opekwan ya senkwam toro. Eno a na opekwan. Na ono no nafu na ode nam. Sie. Wakwaji sika. Kennedy office. Atwatwo nkomhye no. Jollof. One squad no. Ba ko e de nkomhye no. Sie o. Amakotra Kennedy office atwatwo nkomhye. Enkomhye no. Eliki John Mahamadi wom, Bawumia di wom, Ofo wom. Me mamu headlines no. Headline, come share headline no. Kofo bewu ewom. Because Kofo supported Bawumia into obewu ewom. And come share no. John Mahamadi wom. Because omo peka kraje won ho or Emma into omo the article. Ebeto so me pacho Professor Nana Opoku owom agenda edama me na so otumfo se tutu agenda edana so Mahmoud Bawumia mpodie wonu ankasa momahu se omakotena se akoka ne wasem because sentesa mumu fi wate kwasi animu afe koye Bawumia de obeye no Papa penini kwasia onipa wanyina ja na adwen so Owusu Bempah na ka wote wo me meka no wacheka me esi anim se upa afia we upa kame na mi ko didi Bawumia atem na be ko didi Bawumia atem ma wuhi ame na ma be ka ko didi na atem dada mon kai Bible nti na kwasia fo we eji mu musika adidi che mon kai Bible nti na kwasia fo ayarefo Ghana sofo omumu 80% omubori one no ma wodi tofe omu supplier your friend Amos me na de ma home 80% ri ho aduma the one more ri no one no monsa wo chebi what wo num ri wo no monsa wo fe wo mo adwaman wo mo num ri wo mo no monsa edi ri tofe edi nkwala di church members What you want no me won no san mo adwaman e de na ye wo se wo bompaya o nyame ntie no no ne de na nyame betie no fast Bible na munim akenkan na munim the word of God says pertaining your life and am kwasiafo we na moso abeya defo Owusu Bempah wo trogu a ne onase nyame bie nani ye nyame bie nani no nkan borofo ade gu a wonim tro wonim kenkan ne se kwasia no amfana nko school Shimmy Traban Sabbath with Jim partner, not take on me. Not the Catamana ratting you. And ra, ye did me bad 3 hours. Now what's I saw them? What's I saw them? And then was so for Quasiano. Yes, and then I'm a Sunday at the end. Afia Schwarzenegger. Now more so many so dear. Munya ye. Just a time now more so many. Nanya munkwana na musome na bi ranso so metwe ana metwe fa niamam mi am tu sa me ho aye mi safe from ye di mi ama me krafia ready na kofo ana me say aye be right satan na woni mo so fo kwasia no e discuss me no ni ya remetwe mo remetwe ba ye tu metwe ba na to e di ama me I'm a run. Baby, fuck me like a hoe. No, so. Ya unya kasa dia. Ya want me doggy. Utu za kwatie na family mu ama. Na mosofo no nya twani nti why miserable. Wonya twani ni akoma ne kakra se o medi Bawumia atem. Owusu Bempah yama ne kakra se o medi Bawumia atem no nya ba bia mfanti no. Mukodo aside dem hwan na ye beka no wasem. Afia Schwarzenegger. Me pese de ya na mofa ka akosom me no. Me pe no sa mi donyame. Me tisa asofo no mo kwa asore me no mo discuss me and say. Because in all truthness me na mo kosom me. And me so me ye nyame ba mo so me bie ye.
Just amnesia, man. Stupid people. Moya very stupid people. Also, Bempah church members. Moya nkwasiafo. Moya nyan. Also, Bempah church members. Moya nkwasiafo muni nyansa. Wa wutimi kotomo also Bempah tene nsa wo so obompa ye. Wa agene emu oha etise tissue. Wa boa enti na wo bra wa brabo me wa boa. Wo so for to one pipe wo hia no. Wo ba ko also Bempah fe tie. Also Bempah ofrefe na sorry for no. No mo be gina fie ho. No mo bompa ye she na me ne she ne me ne te ne ho. Na ye di twa ho nkomo. Ene nko like konkon sans menya. No asafun kitani down. Hey shikala Nampa macho and also your question Marco. Samo bompa and no one yes say na. Yana yamenti yo. No mind how many say. No more him with his equal. What's higher? No more tafaru. Please don't forget to like, subscribe, and comment. Thank you for watching Ganda Diaspora TV. See you again.